En raison d'un état fébrile aigu, mais que son état n'inspire aucune inquiétude vraie. Donc Jean Tibéri a 65 ans. 3 nouveaux cas de listériose ont été signalés cette semaine, ce qui porte à 32 le nombre de personnes touchées par l'épidémie. Parmi les malades, il y a une femme enceinte. Les enquêtes alimentaires sont en cours et les rapports... Bio je oktobar, pale su prve kapi na moje prozore. Bili smo sami i tad smo se zakleli u ime ljubavi da ćemo zajedno ostati, zauvijek ostati. Bio je oktobar, a mi smo se voljeli, zajedno plakali, zajedno se smijali i tad smo se zakleli u ime ljubavi da ćemo zajedno ostati, zauvijek ostati. Dana, dana, kiše su padale, dana, dana, na naše prozore. Dana, dana, suze su padale, dana, dana, na naše obraze. Bio je oktobar, a mi smo se voljeli, zajedno plakali, zajedno se smijali i tad smo se zakleli u ime ljubavi da ćemo zajedno ostati, zauvijek ostati. Dana, dana, kiše su padale, dana, dana, na naše prozore. Dana, dana, suze su padale, dana, dana, na naše obraze. Dana, dana, kiše su padale, dana, dana, na naše prozore. Dana,